Yes, reka munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye muherereye ikaze makuru yo mu Rukerera atari kuwa kabiri tariki enye Ugushyingo muri mwaka wa 2025 mwese muherereye rero nezere ko muramukanye imbaduko munyemerere twinjirane muri aya makuru yo muri iki gitondo. Aya makuru araza kutse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kamwanya tuvugana mu mujyi wa Uvira imirwano iraramutse ikaze hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana abarundi 12 bamaze kurasirwa muri iyi mirwano ku musozi wa Kabanga, akaba ariho aba bose basize ubuzima. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku bijyanye na General Pacifique Masunzu bidasubirwaho. Uyu yamaze gufungwa ndetse ndaza no kukubwira ibyamaze gushyirwa ahagaragara byamenyekanye uyu mugabo akurikiranweho. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira muri Masisi. Amasasu abyutse avugira ku misozi ya Karembe na Nyamitaba. Turarebera hamwe iby'aya masasu dore ko ari amasasu yatangiye kumvikana saa 11 zuzuye zo muri iki gitondo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabweho ibitero n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Kisigari. Turaza kurebera hamwe biko byifashe, turaza no kugaruka ku mirwano iri gukwirakwira hagati ya Masisi na Rucuru. Tuvugana urugamba rwongeye kwambikana. Ibi nabyo turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibintu byifashe amagingo ya muri turi. Umusirikare wa Uganda yishwe arashe bagenzi be barimo na majoro. Turaza kurebera hamwe iby'uyu umusirikare. Ibi bikaba byabereye ahitwa Zare ni mu ntara ya Mahagi muri turi. Turaza kwinjira ku buryo burambuye akantu kandi mu bijyanye n'iyi nkuru. Hanyuma SADC imaze kunyega kandi yamagana amatora yo muri Tanzania. Abagabo muri bihugu bya SADC baravuga iki kuri aya matora yabaye muri Tanzania? Ibi uraza kubyumva akantu kandi 5 muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nakubwiye ngo nahandi hano kwiriye gutega no kwizera amakuru yizewe uretse hano ku Ibendera TV. Amakuru aba yakorewe ubushakashatsi n'ubugenzuzi, amakuru tuba twataye twifashije cyangwa se dukoranye n'abanyamakuru bacu baherereye mu mande zitandukanye z'isi. Reka munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Abantu muherereye mu turere nka Nyagatare, Kayonza, Rubavu, Rulindo, Karongi n'ahandi mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, mbaye kaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Masisi, Rucuro, Uvira na Goma namwe mbahaye kaze. Abari muri Uganda, abari mu Burundi, za Gitega iyo mumeze mute mwaramutse neza mwese rero tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu bari Tanzania, bari Kenya, abari Zambia, Sudani na Malawi namwe tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cya Norvège, abaherereye muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ufaransa, mu Bubiligi n'ahandi mudukurikira muherereye, ikaze muri aya makuru yo muri Rukerera n'amakuru twanzikiye mu mujyi
wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukanga aravuga ko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 12 bose bamaze kuraswa n'intare za Sarambwe, bakaba barasiwe ku musozi wa Kabanga mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru aturukanga aravuga ko mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri tariki enye Ugushyingo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki enye Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025 agana saa 11:10 za mu gitondo amasasu yongeye kumvikana ku musozi wa Kabanga hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ingabo za leta ya Kongo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi bagabaga igitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bivugwa ko byari ibiherereye muri zone ya Kigoma. Ahangaha rero nubwo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo abagabye ibi bitero, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo baje kubasukamo bombe. Ubu tuvugana amakuru atari yaba official 100% kubera ko ngo hakirimo gukorwa ibarura. Aravuga ko abasirikare bagera kuri 12 b'igihugu cy'u Burundi bamaze kurasirwa ahangaha muri Kigoma. Muri iyi mirwano kandi amakuru akaba avuga ko harasiwemo n'abasirikare batari bake bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, nubwo kugeza ubu ngo imibare ikirimo kubarurwa. Aba bose rero ndetse na Wazalendo ngo bari babyutse bagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru agera ku Ibendera TV yizewe angezeho kandi aturuka indani kwa ndani, aravuga ko iyi mirwano ngo yari yanabaye no ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 5 z'ijoro, ariko ngo iza gucogora igabanya umurego, ikaba rero yongeye kuramuka muri rukerera ndetse bazinduka bakozanyaho ibintu rero bikaba byakomeye. Abaturage bo muri Munzenze na Katogota biravuga yuko ngo batangaje ngo batangiye guhunga bitewe n'aya masasu akomeje kumvikana y'imbunda za rutura, bigahita rero ngo bituma aba baturage benshi ngo batangiye gukuramo akabo karenge mu gice cya Gatumba, ngo niho barimo kwerekeza ku ruhande rwegereye igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi aravuga ko iki gitero cyari kigamije gusoza no kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Rukoko, ariko ngo byaje kurangira kwa barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari babipanze atari ko bigenze, kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo abarimo basubiza inyuma bakarwanisha ibirwanisho biremereye, aho ngo mama 23 irimo gusuka umuriro ku bayigabyeho ibitero muri rukerera rwo kuri uyu munsi. Reka twerekeze muri iyi nkuru, ni inkuru igaruka kuri Lieutenant General Pacifique Masunzu. Ku munsi w'ejo ibi twari twabigarutseho mu makuru yacu, ariko tubabwira yuko tukirimo gukurikirana akantu ku kandi ku bya General Pacifique Masunzu. Ubu rero bidasubirwaho byamaze kumenyekana ko uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi. Uyu umuyobozi wari w'akarere ka gatatu k'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yatawe muri yombi imbere yo kujya gufungirwa i Kinshasa. Amakuru aravuga ko Masunzu yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo, afatiwe mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mbere yo kujyanwa i Kinshasa. Uyu umujenerali avuga ko azira guha
biravugwa ko azira guha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amakuru y'ubutasi y'ibinyoma ndetse ngo no kuba nyirabayazana w'ifatwa y'umujyi wa Nzibira wo muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wigaruriwe na Alliance Fleuve Congo 23 mu kwezi gushize. General Masunzu rero komoka mu Minembwe naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yayobora zone ya gatatu y'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Izone ikaba ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo, Bauwere naho Uwere kuva mu kwezi k'Ukuboza mwaka ushize 2024. Uyu General Masunzu rero akaba ashinjwa kuba ngo ari we uri inyuma y'ibitero by'indege nto zo mu bwoko bwa drone bimaze igihe byibasira ibirindiro bya Alliance Fleuve Congo na 23 muri Kivu zombi ndetse no mu bice bituwe n'abaturage. Biravugwa kandi ko uyu General Masunzu ari we ngo uri inyuma y'igitero cya drone cyiciwemo General de Brigade Michel Rukanika Makanika wahoze ari umuyobozi w'umutwe watwirwano ushinzwe kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu Michel Rukunda Makanika akaba rero yarishwe mu bihe byashize ndetse uyu mugabo akaba yarababaje aba bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyane. Ibi byanatumye uyu Generali Masunzu bamuvumira ku gahera. Bikaba rero byamaze kumenyekana ko uyu yamaze gufungwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Reka twerekeze muri Masisi tubabwire ko amasasu abyukiye misozi ya Karembe na Nyamitaba ahagana saa 11 z'iki gitondo. Imirwano yongeye kwaduka muri Masisi mu misozi ya Karembe, Nyamitaba na Bukombo hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umunyamakuru wacu herereye muri ibi bice yadutangarije ko abaturage bo mu gace ka Burungu tangiye guhunga kubera iyi mirwano. Ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo no kuvuga igisirikare cy'abarundi na Wazalendo ngo bagabye ibiteranga baturutse mu misozi ya Kibarizo, akaba rero ngo ariho baturutse bakagaba igitero ku abarwanyi b'intare za Sarambwe mu birindiro byabo biri aha muri ibi bice. Gusa ariko magingwa ya ibitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo byahuye n'uruva gusenya kubera yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurasana nabo kandi ngo ibintu byakomeye cyane, aho bivugwa ko iyi mirwano ngo ikomeje ikabikomereje mu misozi ya Ngungu no muri Bashari Mokoto. Akaba rero ari mirwano ngo irimo kugenda izamura urwego kuva muri iki gitondo. Abaturage rero ngo barimo guhungira mu bice bitandukanye akaba ngo hari n'abamaze kugera mu ishyamba rya Nyiragongo mu rwego rwo guhunga aya masasu yongeye kubyukira ahangaha. Reka twerekeze muri Rucuru. Abarwanyi ba M23 bongeye kugabwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo muri Kisigari ku isaha ya saa 10 zo muri iki gitondo nibwo imirwano yongeye kubura mu misozi ya Kisigari na Rugari, ubwo FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu gace
muri aka gace. Aha rero bikaba bivugwa yuko ngo ari mu murwa wa Rucuru centre. Amakuru rero akavuga ko abarwanyi ba M23 barimo kuhangana n'ibi bitero ndetse ngo batangiye kugenda ababisubiza inyuma. Ahangaha rero mu misozi ya Kinyandonyi aho birimo kuvuga ko ngo hari gukorwa ibitero byo gusubiza cyangwa se bigamije kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe baherereye muri ibi bice. Amakuru aravuga ko n'ubundi amasasu akirimo kumvikana cyane mu gice cya Kisharo no ku nzira yerekeza Nyamirima, aho imirwano n'ubundi irimo kugenda yiyongera. Reka kandi tubabwire ko hongeye kuramuka imirwano ikaba irimo gukwirakwira hagati y'Amasisi na Rucuru, aho kugeza ubu amakuru aturuka muri ibi bice y'amakuru wacu aratubwira yuko ubu rugamba rwambikanye. Amakuru aravuga yuko kuva ku isaha ya 3:30 z'ijoro imirwano yaturutse mu duce twa Masisi ikaba ngo iri gukwirakwira mu misozi yihuza Masisi na Rucuru, cyane cyane mu gace ka Kaciru. Ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo baravuga ko ngo bari kugerageza gusunika abarwanyi b'intare za Sarambwe babasubiza inyuma, ariko ngo amakuru ava ku ruhande rwa M23 aravuga ko ahubwo ngo aribo bari gusunika abasirikare ba leta ya Kongo babasubiza inyuma mu gice cya Sake. Abaturage barahanga baravuga ko kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi imodoka z'abasirikare zigaragazaga zisunika amasasu, zohereza amasasu mu gace ka Ngungu. Bikaba rero bigaragaza ko hari imbaraga nyinshi ziri gukoreshwa ku mpande zombi. Amakuru kandi akavuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ngo barimo gukoresha intwaro ziremereye zirimo amabombe barimo gusuka, ariko ngo na za roketi nazo ngo barimo kugenda bazohereza. Reka twerekeze muri Turi mbabwire ko umusirikare wa Uganda yishe arashe bagenzi be barimo na Majoro ahitwa Zare mu ntara ya Mahagi muri Turi mu birometero 200 uvuye mu majyaruguru ya Bunia. Hadutse imirwano, ikaba ari imirwano yaguyemo abantu bagera kuri 4 bose barimo abasirikare 3 ba Uganda n'umugore w'umunyekongo umwe. Inyuma y'amakimbirane hagati y'abasirikare b'ingabo za Uganda UPDF, amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko ibi byabaye ku itariki ya 1 y'Ugushyingo nyuma y'intonganya zadutse mu kabari kamwe kari hafi y'ikibuga cy'indege, nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Kongo. Biravugwa ko witwa Serija wa UPDF ariwe wasinze cyane ngo agashinja Majoro wo mutwe we woherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugirana umubano n'inshoreke impaka ngo zafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Serija akora mu mbarutso ahita yica uwo musirikare mukuru ndetse n'umurinzi we. Uyu ngo yahise arasa umugore w'umugandekazi wabaye intandaro y'aya amakimbirane. Umugore w'umunyekongokazi ucuruza inzoga wakomerekejwe n'amasasu ataragenwe ngo yapfuye mu gitondo cyakurikiyeho aguye mu bitaro bikuru bya Mahagi. Umusirikare warashe abagenzi be yafashwe n'abagenzi be we n'imirambo y'abantu 3 n'abagande yishe
abajyanwa inebi muri Uganda akaba ategereje kuburanishwa. Sadek yagize gutya yamagana bijyanye n'amatora yo muri Tanzania. Abakurikiranira hafi y'amatora yo mu muryango wa Sadek batangaje ko abaturage bo mu bice byinshi by'igihugu cya Tanzania batabashije kugaragaza ubushake bwabo mu matora aheruka yabaye kuwa 29 Ukwakira muri uyu mwaka w'2025. Mu itangazo abakozi bo mu muryango wa Sadek bashyize ahagaragara itsinda rya Sadek rishinzwe gukurikirana ibijyanye n'amatora SEWOM yavuze ko hari ibibazo byinshi mu mikorere ya politike, umutekano n'imitegurire y'amatora bigatuma ayo matora tuzuza amahame n'amabwiriza ya Sadek yagenga amatora yakozwe muri demokarasi. SEWOM yavuze ko hari umwuka w'ubwoba mu gihugu, harimo ibyavuzweho ko hari abantu abashimuswe, ifungwa ry'umuyobozi w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ibikorwa by'urugomo byakorewe bamwe mu ndorerezi z'amatora birimo gufatirwa impapuro z'inzira pasipoti no gusibishwa amafoto bafashe mu bihe by'amatora. Mu bijyanye n'amategeko n'imiyoborere, raporo ya Sadek yagaragaje ko hari ingingo yo mu itegeko nshinga ivuga ko inkiko zidashobora kwakira ibirego birebana n'amatora ya perezida nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora. Bikaba binavuga ko hari abaturage batemerewe kwiyamamaza adahagarariwe n'amashyaka, ndetse ngo nta mavugururwa akomeye y'amategeko y'amatora yakozwe kuva mu matora aheruka. SEWOM kandi yatangaje ko abatora bari bake cyane kandi ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bwari bwaragabanyijwe, harimo gufunga imbuga nkoranyambaga no guhagarika serivisi z'itumanaho kuri interineti. Itangazamakuru rya leta ngo yibandaga cyane ku bikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi, naho andi agatangaza ibyayo mu bwoba kugira ngo batamburwa uburenganzira. Kudakora kwa interineti ngo byatumye bidashoboka gukurikirana ibyabaye mu gihe cyo gufunga no kubara amajwi, kandi ngo gutinya n'ibyago byoterwa byatumye bamwe mu bakurikirana amatora batabasha kureba intambwe za nyuma z'ibikorwa by'amatora. SEWOM ikaba yasabye abaturage gukoresha inzira zemewe n'amategeko mu kugaragaza ibibazo byabo no kwirinda ibikorwa by'urugomo. Samia Suluhu Hassan watangajwe nk'uwatsinze amatora ko umunsi w'ejo tariki 3 Ugushyingo muri uyu mwaka yarihiriye kuyobora igihugu cya Tanzania mu muhango wabereye mu muhezo utaritabiriwe na abaturage. Bikavuga ko kurahira kwabereye mu kigo cya gisirikare. Nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire, hanyuma kandi tugane ku musozo w'aya makuru yo muri rukerera twagarukagaho. Mwese mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, ibitekerezo byanyu mubitwereke, hanyuma like muterekeho hasi aho niba ugeze hano akaba ari bwa mbere nabwo, kandi turagusaba gukora subscribe kugira ngo ubundi dukomeze twagure uyu muyoboro wa Ibendera TV. Mwese rero mugire amahoro n'amahirwe, mugire umunsi mwiza, ariko icy'ingenzi ukomeze kugira ubuzima bwiza.